uyu munsi ku isi hariho ibihugu byabayeho kera byandikwa no muri Bibiliya n'uyu munsi bikaba bikiriho, usibye ko bimwe amazina yabyo yahindutse. Ibyo bihugu ni Iraq. Izina rya Iraq muri Bibiliya ryari Babylon. Ni igihugu cyari kizwi cyane muri ibi bihe. Cyari cyubatse ku ruzi rwa Efrate. Babylon yiswe Iraq ejo bundi mu 1932. Iri zina Iraq ryavuye kuri kamwe mu duce twari tugize Mesopotami. Ikindi gihugu cyari kiriho mu gihe cya Bibiliya ni Syria. Izina ryacyo muri Bibiliya ni Aram. Iri zina ryahindutse mu gihe cy'Abaromani ahagana mu mwaka wa 64 mbere ya Yezu. Umurwa mukuru w'iki gihugu Damas niwo mujyi utuwe ukuze kurusha indi ku isi. Ikindi gihugu cyariho muri Bibiliya ni Ethiopia na Sudani. Ibi bihugu muri Bibiliya byitwa Kush. Ubu bwari ubwami bukomeye cyane buherereye mu majyepfo ya Misiri. Izina Ethiopia ryavutse mu kinyejana cya 4. Sudan yo nejo bundi mu 1956. Ikindi gihugu cyariho muri Bibiliya ni Israel na Palestine. Muri Bibiliya iki cyari igihugu kimwe cyitwaga Kanane. Ubutaka Imana yasezeranije Abraham. Israel yabaye igihugu mu 1948, Palestine yo ni mu 1920. Ikindi gihugu cyariho muri Bibiliya ni Misiri. Nicyo gihugu cyonyine kuri uru rutonde kitahinduye izina kuva mu isezerano rya kera. Ni izina gifite kuva mu myaka 3000. Mu gihe burayo bakita Israim. Ikindi gihugu cyariho muri Bibiliya ni Libya. Izina cyitwa muri Bibiliya ni Pu. Cyari gituwe n'abaturage b'abarwanyi, cyari cyegeranye na Misiri. Iri zina rya Libya cyari giswe mu 1934. Ikindi gihugu cyariho muri Bibiliya ari nacyo tugiye gutindaho ni Iran. Muri Bibiliya Iran bayita Perse. Bwari ubwami bw'igihangange buvugwa inshuro zirenga 30 muri Bibiliya. Perse yiswe Iran mu 1935. Uyu munsi iki gihugu kirimo kiragurumana. Misile za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Isiraheli zirimo zirakigwaho nk'imvura. Umuyobozi wacyo yarishwe kimwe n'abandi bayobozi benshi bacyo bakuru. Kubera iki? Mu binyacumi byinshi by'imyaka bishize, intero ya Iran yakomeje kuba ko Isiraheli idakwiye kubaho. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran uherutse kwicwa, Ayatollah Ali Khamenei, yakunze kumvikana avuga ko bigomba kugera mu mwaka wa 2040 Isiraheli yaramaze gusibwa ku ikarita y'isi. Ku rundi ruhande, Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Isiraheli, akavuga ko igihe kigeze ngo ubutegetsi bw'abayatollah b'abayisilamu b'abashia bumaze imyaka 46 butegeka Iran ko igihe kigeze bukavanwaho, abanya-Iran bakongera kubaho bisanzuye, ngo kubera ko abaperse babanye neza n'abayahudi mu myaka myinshi cyane. Ashobora kuba ari mu nzira yo kubigeraho nyuma yo kwica umuyobozi w'ikirenga wari uriho muri Iran. Mu bihe bya kera aba baperse bakoronije abayahudi imyaka irenga 200. Gusa aba baperse ntabwo bigeze bigiriza nkana ku bayahudi nk'uko abanyababiloni, ni ukuvuga abanya-Iraq y'ubu n'abaromani babigenje. Ku buryo rwose mu mateka ntabwo ari kenshi uzasanga inyandiko z'abayahudi zibasira abaperse, ariko uyu munsi urwango rwabo rugeze kure cyane. Hagati y'abaperse, ni ukuvuga abanya-Iran n'abayahudi, mu mbaraga abayahudi barasa n'abari hejuru y'abaperse muri byinshi. Ni inkuru itakumvikana neza ugeranije nuko byari bimeze mu myaka 2500 ishize. Mu myaka ya kera aba baperse bari ibihangange. Abayahudi ari abantu bari aho gusa bagendera ku mategeko n'amabwiriza y'abaperse. N'uwo mujyi wumva wa Yerusalemu ushushanya ubuhangange n'ubudahangarwa bw'abayahudi ubwawo kugira ngo wubakwe nyuma yaho usenyewe na Nebukadnezar, umwami wa Babylon, byakozwe ku mabwiriza y'umwami w'abami Artaxerxes. Uwo nawe ni umuperse. Inkuru ya Mordekai na Esther wumvise yabayemo gutabarwa kw'abayahudi mu gihe umugabo witwa Naaman yari yabasabye ngo bicwe, nayo yabayeho mu gihe cy'abaperse ku ngoma y'umwami Xerxes wa mbere wamenyekanye mu nkuru zo muri Bibiliya. Kuva ku mwami w'abami wa Rusabandi wa Perse witwaga Cyrus kugera kuri Ayatollah Ali Khamenei uherutse kwicwa, byagenze bite ngo ubwami bw'abami bunini cyangwa se empire y'abaperse bugeraho bugabanuka busigara ari igice gito cyane cy'igihugu cyitwa Iran uyu munsi Amerika na Isiraheli barimo gutwika? Reka tuvuge urugendo rw'imyaka 2550 kuva kuri ubwo bwami bw'abami kugera kuri iyo Iran y'uyu munsi. Tubahaye ikaze. Ubu abanya-Iran barashaka kongera kugarura igihugu cyabo aho cyahoze mu gihe cyategekwaga na basekuruza babo. Ubundi Iran ubwaryo ni izina riva ku ijambo Iran.
risobanura igice cyari gituwe n'abaturage b'abaperse ba kera bitwaga Aryans. Eran babaga bashaka kuvuga igice gituwemo n'ubwo bwoko. Iri zina Iran rero rivuga igihugu cyangwa se ubutaka butuweho n'aba Aryans b'abaperse. Henshi usanga bayita Iran cyangwa se ahubwo bamwe nta no kwibeshya kurimo bakayita Perse, kubera ko rwose aba baturage ntabwo ari Abarabu nk'uko benshi bakunda kubyibwira, ni Abaperse. Benshi bakunda gutekereza ko Abanya-Iran ari Abarabu kubera ko hari ari Abayisilamu, yewe bakaba batanumvikana na Isirayeli, ariko aba ni Abaperse mu buryo bweruye, ntabwo ari Abarabu nubwo ari Abayisilamu. Ubo aho batuye niho batuye kuva mu myaka ya kera cyane, ntabwo ari nko mu bindi bice by'isi ahatuye Abarabu uyu munsi, aho bagiye batuzwa bakahigarurira hakaba habo nko mu majyaruguru ya Afurika. Ubwoko bw'Abaperse buracyariho, ndetse aba Baperse barimo kurwana no gushaka kugarura ubuhangange ubwami bw'Abaperse bwahoranye mu myaka ya kera. Abaperse mu moko yabo mu myaka ya kera batangiye bari mu bwami buto buto bwagiye bwihuza buva mu bwami bukomeye mu kinyejana cya 6 mbere ya Yezu, bwashyizwe hamwe n'ubwoko bw'Abaperse b'Abakayemenesi. Aba baremye ubwami bw'abami bukomeye cyane kuva mu mwaka wa 559 mbere ya Yezu. Kuva icyo gihe Abaperse bahise batangiza ibitero biremereye ku bwami bari baturanye bwarimo Assyria na Babylone, bashaka kubwigarurira. By'umwihariko Abaperse bageze ku gasongero k'ubuhangange bwabo ubwo bategekwaga n'umwami Cyrus wamenyekanye nka Cyrus the Great. Mu mwaka wa 535 bari bamaze kuba ubwami bukomeye, baranaguka cyane kubera ko icyo gihe ingabo z'umwami w'abami Cyrus zatsinze ingabo za Babylone mu ntambara yagejeje ku musozo ubuhangange bw'Abanyababylone. Bari bitangaza mu isi y'icyo gihe. Umujyi wa Babylone wari ukomeye icyo gihe, wubakijwe inkuta z'ibitabashwa, inkuta ntagereranywa. Wari umujyi ugezweho cyane, wari uri ku ruzi rwa Efrate rwacaga rwagati muri uwo mujyi. Kubera ko rero Abaperse batari kubasha kurenga izo nkuta mu gihe barwanaga n'Abanyababylone, mu buhangange bwabo bwa gisirikari ingabo z'umwami Cyrus zabashije kuyobya uruzi rwa Efrate, zibona kwinjira mu mujyi wa Babylone zirawigarurira. Nuko Abaperse bahita batangiza ubwami bw'abami bukomeye bwayoboye isi bari bazi muri ibyo bihe. Bayitegetse mu myaka irenga 200 kugeza nabo bakubiswe hasi n'ingabo z'umugeneral w'umugereki Alexandre le Grand, hari mu kinyejana cya 4 mbere ya Yezu, ni mu mwaka wa 333. Gusa mu myaka irenga 200 Abaperse bategetse isi, bayitegekanye ubuhangange n'ubukire ntagereranywa kandi baratinywaga. Mu gihe Abaperse bigaruriraga Babylone, basanze Abayahudi bari bamaze imyaka 70 yose bari mu bunyage. Bari barajyanwe nk'iminyago y'intambara n'umwami wa Babylone Nebukadinezar, mu gihe yari amaze gusenya ubwami bwabo bwari bufite umujyi wa Yerusalemu nk'umurwa mukuru. Amaze gutsinda Abayahudi rero, ushobora kuba warabisomye cyangwa se warabyumvise ko yasenyuye umujyi wa Yerusalemu. Mu gihe umujyi wa Yerusalemu wafatwaga n'Abaperse, hari Abayahudi bari muri uwo mujyi baratwawe mu nyago. Niba uri umukristo wasomye Bibiliya, ibyizi nkuru ushobora kubizi cyane nko mu gitabo cya Daniel na Ezekiel, kubera ko amateka agaragaza ko bano bombi bari barajyanywe i Babylone. Uyu Daniel we yanakoranye cyane n'Abaperse, abo mwizerwa wabo cyane kubera ko yari umunyabwenge wize, yanabafashije gushinga ubutegetsi bwabo i Babylone. Abaperse n'Abayahudi babanye neza kubera ko umwami Cyrus amaze gutsinda Babylone akanayigarurira bidaciye ku ruhande, yatanze itegeko ry'uko abajyanywe i Babylone basubira iwabo, kandi n'umujyi wa Yerusalemu ukongera ukubakwa, ndetse umwami Artaxerxes nyuma y'imyaka 100 abishyira mu bikorwa. Ibi ni ibintu Abayahudi babitse mu bitabo byabo. Ni nayo mpamvu wumva Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yavuga ko Iran ari umwanzi wabo, ntashobora kuvuga abaturage b'Abanya-Iran bose muri rusange. Avuga ko aba baturage nabo bafite ibibazo ngo kubera ko bafashwe bugwate n'amashitani y'Abayatola. Akavuga ko abaturage b'Abanya-Iran bakwiriye kubohorwa ngo kubera ko nabo ntabwo ubutegetsi bwabo bubitayeho. Abayahudi n'Abaperse ngo ni inshuti kuva kera. Ibi arabyemera. Muri make ntabwo ashobora kwita Abanya-Iran cyangwa se Abaperse bose abantu babi, kubera ko byihuse cyane amateka yamuvuguruza. Kongera kubaho k'ubwoko bw'Abayahudi bukagira iwabo, ndetse n'umujyi wa Yerusalemu ukongera kubakwa, n'urusengero rukongera kubakwa rusimbura rumwe Salomo yari yarubatse rwasenywe n'ingabo z'Abanyababylone. Abayahudi babikesha ubwami bw'abami bw'Abaperse, Abanya-Iran. Ibyo nta n'impaka zibirimo. Uretse Cyrus n'abandi bami bakurikiyeho baharaniye ko intara ya Yuda yabarizwaga mu bwami bw'Abaperse yongera kubaho mu bwisanzure n'uburenganzira bucagase, ariko ikabaho mu buryo bwayo. Mu nkuru nyinshi uzasoma muri Bibiliya, mu banditsi nka Nehemiya, Esther, Ezra, Ezekiel na Daniel,
uzabona uburyo abayahudi babanye n'abaperse igihe kirekire kandi neza, bakajya banabahesha umugisha. Ndetse mu gihe cy'ingoma y'abaperse, kubera ubwenge no kujijuka kw'abayahudi, benshi muri bo bagiye bagira imirimo ikomeye cyane, baba abantu bakomeye cyane mu butegetsi bw'abaperse. Bisa naho uyu munsi ubuhangange abayahudi bafite, abaperse cyangwa se abanyayirani barimo kumishwaho za misile na za rokete babifitemo ikiganza. Ku rundi ruhande, abaperse cyangwa se ubwami bw'abami bwa Irani bagenzuye ibice binini by'isi, barabitegeka, abami benshi ku isi bakajya babashyira amaturo n'amakoro. Muri ibyo bihe, ubwami bw'abami bw'abaperse cyangwa se ubwami bwa Irani, niba wabyumva neza gutyo, bwari bushinze kuri kilometero kare 5,500,000. Nibwo bunini bwabayeho kugeza ubu. Bwari bushinze mu bice uyu munsi biri ku butaka bwo mu burengerazuba bwa Aziya, ni ukuvuga mu burasirazuba bwo hagati, wongeyeho Misiri n'amajyaruguru ya Afurika, mu Buhindi no mu bice bya Balkan mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'Uburayi. Ubu bwami bwari bunini cyane, bwategekwaga n'abaperse bo mu bwoko bw'abakayemenesi. Abaperse cyangwa se abanyayirani babayeho ari ibihangange, baratinyika bikomeye, andi moko yose ku isi arabapfukamira bakavuga rikijyana. Gusa aba baperse cyangwa se abanyayirani, nyuma y'imyaka 200 yose batitiza isi nta uvuga, bageze aho babona ubahangara. Umusore muto wari utarageza ku myaka 30 y'amavuko, General Alexandre le Grand, umugereki wari umwami wa Macedonia, agace gato k'ubugereki, yahereye ku ngoma yari ariho muri iki gihugu asimbuye se Philippe, maze aheraho ahuza ubugereki bwose, akoranya ingabo z'abagereki n'izindi yakuye imihanda yose y'isi, maze atangiza ibitero ku ngabo za Darius wa gatatu, umwami w'abami wa Irani cyangwa se umwami w'abaperse. Icyo gihe aba bami bombi bahuriye ku rugamba inshuro ebyiri, harimo urwo barwanye mu mwaka wa 333 mbere ya Yezu, ndetse n'urugamba bise Gogamela muri 331 mbere ya Yezu. Ibi byose byarangiye Alexandre le Grand atsinze intambara, ari nabyo byagejeje ku gusenyuka k'ubwami bw'abami bw'abaperse cyangwa se abanyayirani. Aba baperse rero, nyuma yo gutsindwa, batakaje ibice bitandukanye byigarurirwa n'abagereki, nyuma nabo baza kubyamburwa n'abaromani, ariko nabo ntabwo ubwami bwabo bwaguye ngo burangire burundu, kubera ko n'uyu munsi baracyafite igihugu cyabo cya Irani. Ni gake wasanga ubwami bugishinze ku isi, bwarabayeho kuva mu myaka igera ku 2000 ishize, n'ubu bukaba bukiriho, ariko nanone nubwo bukiriho ntabwo bwongeye gusubirana ikuzo n'ubuhangange nk'ubwo bahoranye mu gihe abakemenese bari bafite ubutegetsi. Nyuma yo guhanantuka rero, abaperse bakomeje guhanyanyaza, bagumana igice cy'ubwami bwabo, kubera ko ikinini cyo cyatwawe n'ubundi bwami bwabarushaga imbaraga mu bihe bitandukanye. Nk'ubwo nyuma ya Alexandre le Grand wapfuye nta wasigiye ubutegetsi, ubwami bwe bwagabanywe n'abagenerale 4. Uwitwa Seleucus niwe wagenzuye igice kinini cya Irani y'uyu munsi. Nyuma ariko abanyayirani bo mu majyaruguru bitwa Parthians batangije ibitero kuri aba bagereki, barabatsinda, maze barabirukana, babambura kugenzura ubwami bwa Irani, maze basigara aribo bagenzura igihugu cyabo. Aba ba Parthians bagenzuye Irani imyaka irenga 370, kuva mu mwaka wa 150 mbere ya Yezu kugera muri 224 nyuma ya Yezu, ubwo nabo bakurwagaho n'ubundi bwoko bw'abaperse b'abanyayirani bitwa abasha. Gusa mu gihe aba Parthians bagenzuraga Irani, hari igihe cy'ubuhangange bw'ubundi bwami bwakomeye kuruta ubundi bwose bwabayeho ku isi, bunamara n'ubwo buhangange igihe kirekire. Abaromani bari banaturanye na Irani. Ubu bwami bwombi bwariho bukomeye, ndetse bwanahanganye kenshi, ariko ubuhangange bwose abaromani bagezeho ntabwo bigeze babasha kwigarurira Irani. Ariko aba banyayirani nabo bari bafite ubutegetsi, ntabwo bigeze bashobora kwigarurira ibice by'ubwami bwa Roma. Aba barwanye inshuro zitabarika, ariko bagwa miswi, ndetse aba Parthians batsinze abaromani kenshi kubera ko bari bafite ubuhangange bwo kurwanira ku mafarasi mu matsinda magari azwi nka cavalerie. Aha rero, kubera ubuhangange bwabo bwo kurwanira ku mafarasi, abaromani bo barwanaga bashingiye ku ngabo ziri ku butaka, ntabwo bigeze babasha aba banyayirani. Muri 224 aba Parthians bambuwe ubwami n'ubundi bwoko bw'abanyayirani bw'abasasane. Aba nabo mu buhangange bw'abaperse bamaranye igihe, bategetse ubwami bwabo imyaka irenga 415, maze bateza ubwami bwa Irani imbere, barabwubaka haba mu by'ubukungu ndetse n'igisirikari, maze akarere baherereyemo baragakomeza cyane. Mwihangana rikomeye, bakomeje umurage wo guhangana n'abaromani bari barashinze ubutegetsi i Constantinople, mu bwami bw'abaromani nyine bwa Byzante. Hari intambara zamenyekanye nka Roman Persians Wars, aho bahanganye bikomeye bapfa kugenzura ibice bya Anatolia ndetse n'uburengerazuba bwa Caucase. Aba banyayirani b'abasasani bubatse ubwami burakomera,
barwana ibitero byinshi, bahangana na byinshi, bahinduka ibihangange kugera ubwo mu mwaka wa 639 ubu bwami bwatangizwagaho ibitero n'ubwami bw'abayisilamu b'abarabu mu nkundura yabo yo kubaka ubwami bwabo no gukwirakwiza idini ya Islam. Ibitero by'abayisilamu byagejeje ku musozo ibihe by'ubuhangange bw'abanyayirani b'abaperse. Ibyabaye mu bihe bya General Alexandre le Grand byongeye kubaho. Iran igwa mu biganza by'abarabu. Ibi byasenye imyemerere abanyayirani bari bafite kuva kera, Zoroastrianism. Bizeraga imana yitwaga Zoroaster. Ibi byatumye Iran ihinduka igihugu cya Islam kugera n'uyu munsi. Gusa nubwo abanyayirani babaye abayisilamu, ariko umuco n'indimi zabo barabigumanye kugera n'ubu. Kuva Iran yigarurirwa n'abarabu b'abayisilamu yaciye mu bihe bitandukanye, aho yagiye yigarurirwa n'ubundi bwami kugera mu myaka 1300 yakurikiyeho. Mu ntangiriro z'imyaka 1900 Iran yisanze mu maboko y'abongereza. Byose byatangiye ubwo abongereza bavumburaga petrol muri Iran ni mu 1908. Ibi byatumye bahita batangira imigambi yabo yo kugenzura iki gice babonagamo petrol. Mu mwaka wa 1925 umuryango w'abakajare wari umaranye ubutegetsi imyaka irenga 130 warabutakaje, ahubwo ubutegetsi bwigira mu maboko y'abitwa abapalavi. Ibi byari bivuye kuri coup d'etat ya Brigadier General Reza Pahlavi wahise ashinga ubwami bwe nyine abwitirira izina rye, nawe atangira gutegeka Iran. Umwami Reza Pahlavi cyangwa se Shah Pahlavi n'ubundi yategetse Iran mu buryo bwa cyami, niyo mpamvu yitwaga Shah, ariko n'ubwami n'ubundi bwari buvanzemo imitegekere ya demokarasi yo mu burengerazuba bw'isi. Umwami Reza Pahlavi yategetse Iran imyaka 16 kugera mu 1941 ubwo yasimburwaga n'umuhungu we Mohammed Reza Pahlavi. Iri zina rya Shah ririho kuva mu kinyejana cya 16 ubwo ubwami bwa Iran bwategekwaga na Ismail wiyise Shah, akaba ari nawe wahinduye Iran igihugu cy'abashia, yahuje ubutegetsi n'iyobokamana. Umwami Reza Pahlavi yavanywe ku butegetsi kubera kutumvikana na bashebuja, cyane cyane ubwongereza. Byose byabaye mu ntambara ya kabiri y'isi ubwo mu mwaka wa 1941 Ubudage bwateye Uburusiya muri operasiyo bise Barbarossa. Icyo gihe umwami wa Iran Reza Pahlavi yabonye ko Ubudage bwari bugiye gufata Uburusiya bagaturana nawe. Icyo gihe rero ubwongereza n'abasoviete basabye umwami wa Iran kwirukana abadage babaga muri Iran, ariko umwami Reza Pahlavi arabyanga. Rero bitewe naho Iran iherereye, ibihugu byishyize hamwe kugira ngo birwanye Adolf Hitler ntago byari kwihanganira kubona Iran yakira abadage. Byihuse mu kwezi kwa 8 mu 1941 ingabo z'ubwongereza ndetse n'iz'abasoviete zahise zitera Iran, zirayigarurira, zinakuraho umwami Reza Pahlavi, zimusimbuza umuhungu we Mohammed Reza Pahlavi. Amariba ya petrol bari bafite muri iki gihugu ntabwo yari gutuma abongereza bemera ko abadage bafata Iran. Ingabo za Iran zatsinzwe vuba, abongereza n'abasoviete bagenzura Iran. Kuva icyo gihe yakwigarurirwa, Iran yahise itangira guha intwaro Uburusiya, ariko yo ikavuga ko nta hibogamiye. Ariko nubwo byavugwaga gutyo siko byari bimeze, ahubwo Iran byari ibirindiro by'uruhande rwishyize hamwe rw'abanyamerika, abongereza n'abarusiya b'abasoviete. Ukwigarurirwa kwa Iran kwateje ibibazo ubwami bwa Iran, ibibazo byo kutizerwa n'abaturage. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, umwami Mohammed Pahlavi yashyizeho umurongo mushya w'ubutegetsi, aho yahanye ubutegetsi inteko ishinga amategeko, noneho ibikorwa bya guverinoma nabyo arabyihorera abishyira mu biganza bya minisitiri w'intebe. Ni ubutegetsi bwitwa constitutional monarchy, aho ubwami yego buba buhari, ariko hari inteko ishinga amategeko nayo ifite imbaraga, hakaba hari na minisitiri w'intebe uyobora unagenzura guverinoma. Gusa muri Iran mu mwaka wa 1951 nibwo ibintu byatangiye guhinduka bigana mu ishusho Iran ifite uyu munsi, ubwo ari minisitiri w'intebe Mohammad Mossadegh. Icyo gihe bimaze kwemezwa n'inteko ishinga amategeko yashyizeho itegeko ryambura amariba ya petrol abongereza bayagenzuraga kuva mu 1908. Gukora ku mariba ya petrol ukayambura abongereza byatumye minisitiri w'intebe Mohammad Mossadegh agirana ibibazo n'abongereza, bahise bafatira ibihano by'ubukungu igihugu cya Iran. Ibi byatumye mu mwaka wakurikiyeho mu 1952 avanwa kuri uyu mwanya wa minisitiri w'intebe wa Iran, ariko mu 1953 umwami Pahlavi yamugaruye mu mwanya we. Gusa kugaruka kwa Mohammad Mossadegh ku mwanya wa minisitiri w'intebe ntabwo kwaguye neza umwami, kubera ko yagumuye abaturage, bituma umwami Reza Pahlavi ahungana n'umuryango we. Gusa ntabwo ubwongereza bwabyemeye, ahubwo buciye kuri General Fazlollah Zahedi wari mu kiruhuko cy'izabukuru, afashijwe n'ibigo by'ubutasi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA n'ikigo cy'ubutasi cy'ubwongereza MI6. Mossadegh yarahiritswe avanwa ku mwanya we, umwami agarurwa itera asubira ku butegetsi.
kuva icyo gihe rero no gukomeza mu myaka 25 yakurikiyeho, umwami Reza Pahlavi yategetse Iran, ariko mu murongo w'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuruta uko abanya-Iran babishakaga. Kuva icyo gihe mu 1953 ntabwo ubutegetsi bw'umwami Mohamed Reza Pahlavi abanya-Iran benshi babwishimiye, kubera ko benshi b'abashia b'abayisilamu babonaga ko igihugu cyabo kigaruriwe n'abatizera batazi Imana bo mu burengerazuba bw'isi, no kuvuga Abongereza n'Abanyamerika. Mbese babonaga igihugu cyabo cyarataye umurongo, kidakurikiza amabwiriza ya Korani nk'uko igihugu cya Kiislamu gikwiye kubaho. Nyamara ibi byo kubaho Kiislamu byari bimaze imyaka irenga 1300 abanya-Iran babaho batyo. Benshi rero mu baturage basanzwe bari bararakariye ubutegetsi bwa Mohamed Reza Pahlavi. Ibyo rero byo gushingira imibereho yose ku idini cyane byatumye umubare munini w'abanya-Iran barashyigikiye impinduramatwara ya Kiislamu yo mu kwezi kwa kabiri mu 1979 yayobowe n'umwigisha w'umushia Ayatollah Ruhollah Khomeini. Benshi mu banya-Iran bakiriye Khomeini nk'umucunguzi waruje kongera gusubizaho amatwara ya Kiislamu y'abashia kugira ngo Iran yongere kuba igihugu kigendera ku mategeko ya Allah. Ayatollah Khomeini yongeye gusubiza Iran mu murongo w'ubutegetsi buyoborerwa hamwe n'idini, byose akaba ari ubitegeka nk'umutegetsi w'ikirenga wa Iran ugenzura ubutegetsi busanzwe n'ubutegetsi bw'idini. Yari umusha wuzuye. Nyuma y'imyaka 10 yose Ayatollah Ruhollah Khomeini ku myaka 86 yarapfuye, maze asezerwaho na miliyoni nyinshi z'abanya-Iran, ku buryo byamugize umuntu wa mbere mu mateka wasezeweho n'abantu benshi. Ayatollah Ruhollah Khomeini amaze gupfa nibwo Ali Khamenei yahise amusimbura ku mwanya w'umutegetsi w'ikirenga wa Iran. Uyu yagumye kuri uyu mwanya mu gihe cy'imyaka 46 kugera ejo bundi ku itariki ya 28 y'ukwa kabiri mu 2026 ubwo yitwaga n'Abanyamerika n'Abanya-Isiraheli. Ubu hashize imyaka 46 habaye impinduramatwara ya Kiislamu. Iran ni igihugu cya Kiislamu, ni igihugu cyamagana imigirire yo mu burengerazuba bw'isi bashinja kuba baranduje igihugu cyabo. Uyu munsi Iran, igihugu gituwe n'Abaperse, kiri mu ntambara ikomeye gihanganyemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli. Abanya-Iran mu kwanga no kurwanya Isiraheli bivuga ko ari imwe mu nzira bahisemo zo gushaka kongera kuba igihugu cy'igihangange. Abaperse bo muri Iran benshi ngo ntabwo bumva uburyo akarere bahoze bategeka kaba karaje guhinduka igihangange. Gusa Isiraheli nayo ntabwo yiteguye kubona Iran ihinduka igihangange ngo yiceho. Ku rundi ruhande, ihangana rya Iran na Arabia Saudite naryo rituma ihangana rya Iran na Isiraheli ryongera umurego, kubera ko ubundi Iran yifata nk'aho ari cyo gihugu gihagarariye abashia ku isi. Arabia Saudite nayo ikifata nk'iyoboye abasuni. Aya matsinda yombi arahanganye muri Islam. Rero Iran ishyize cyane imbere gushaka igisubizo cya Palestine mu rwego rwo kwereka Abarabu b'Abayisilamu ku isi yose ko Iran y'abashia ariyo yarinda amahame ya Islam ku isi kurusha Arabia Saudite y'abasuni. Ibi rero byo gushaka ubuhangange mu karere iherereyemo byatumye Iran itera inkunga umutwe wa Hamas, kandi bo ari abasuni, ariko inarema indi mitwe y'abarwanyi b'abashia nka Hezbollah muri Libani n'Abauti bo muri Yemen, imitwe nayo irwanya Isiraheli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran rero irwanya Amerika n'abayishyigikiye bose nk'isoko y'ikibi kuri Iran ya Kiislamu, ikanahangana na Isiraheli mu rwego rwo kongera kubaka ubuhangange Abaperse bahoranye. Abaperse ni ubwami bwakomeye, ibirango byo gukomera kwabwo bishinze hose muri Iran, nubwo ibyinshi birimo kuritakurwa na misile z'Abanyamerika n'Abanya-Isiraheli. Nshuti bakunzi mudasiba kudukurikira, ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Ibyiza ni ugukanda handitse subscribe cyangwa se s'abone kuri iyi chaîne.